lau ngai Yesu. Ia fai lo ile li fole leo. Nesi so Yesu fole leo Filipo Filipo. Kanga o ma le lau nga Yesu pelai lima fe tanga tau lai e temi da. Fai ko la Filipo e bifongi me ai se fa ngai la tu nei. A fa mai Filipo. Oi ele se me ai oia e mamau falo lo fa kauna. Fa kauna i me ai. Fai mai le mea mai e ngā alma ni e ia fe tau Fai mai o le tofu a Yesu ia Filipo. Ala wanga i loa mea la fa. Ai e tu se ia le ono fai upo e ono. Lai as ia Filipo ina ia su e Filipo. Ai fai mai fai upo lea. For he already had in mind what he was going to do. He already had in mind. O lawa ia Yesu mea la fai. Hallelujah. Ola ia Yesu me wa umana ia Yesu me la fai I tangata I ma fai amen tau mai ta Yesu mo tu tangata ia teslo male so le ai fa mai o lawa ia te ia wa ia sila fia la ia le me o le ana fai wa sila fia Yesu me la ana fai ele ke Yesu be ko fia tangata pa wa me le wa ngai lawa ia me la fai amen Eia te ia le nganga ma le mio fa leona. That's why Jesus called the Lion of Judah. Amen. Hallelujah. Ta o le leona o le tu ai no yuta. Aisha, la ia te ia le nganga fa leona le. Amen. Ele ke le sais. Wa te Yesu le afe o tangata li ma afe tangata. Ine ko pole le li ma afe tangata. Amen. Hallelujah. Amen. I also may lo te le. And angel say Jesus got a young lad here, he got 5 bread and 2 fish. Now, and then manga mai falawa, mai elu, mai Yesu, mai. And Jesus said, bring here. Hallelujah. Pick up 5,000. If those 5,000 or 5 husbands, including their 5 wife, well, 10,000 altogether. Amen. Well, if each couple, 5,000 couple, or 10,000 people, alai la ko fa lo buri ko lu wa ka ko sa bo ka ko ai so ka ka se fu ai se fu kas some of our couple their children about 10 14 15 more children I find la ko fa kas over than 10,000 people but only 5 bread and 2 fish. Hallelujah. Amen. Jesus doesn't care how many people, maybe million people, but he can feed only 5 bread and 2 fish. Pawan melema for Yesu. Okay, le ke Filipo. Pawan mo filo. Pe Yesu falao ye, pe Yesu ye. Ona o Yesu. Ola ye le ngana le. Fa le ona. Da, fa le. Doesn't care. Hallelujah. If I'm by Yesu, fai tangata tao. Tell the people to like that. Ia kangalo Yesu li. I falawai ni ba mai eno. Mai o na tilo le o te pale o ye la mobile la. And he looked up the sky. And he gave thanks and distributed all those food and give it to them. Hallelujah. Amen. Mai o ngale lima. Falao ai lua I male mai ai ko ai fa mai ni a fe ma fe tanga. Ele ko pole la ia ia le nganga mala mio fa le doesn't care how many people just food. Hallelujah. Amen. Just like us after our church we look for food. Amen. We got a lot of food after the service. Amen. Amen. O venga le tupu ya Yesu ne kia pona tu telefon be ia se be fa ile va be. The Bible needs us to have that kind of attitude. Ina eta to mo le wi kamala mi o le ai leo. Aka ko ola fana o le tua. We are warrior of God. Aka ko va ai fa fika o le aka ko vai problems. O le fika o pa ke eso. Para o le na. No. That's yellow kilo. Oh, there's some meat. There's a food. My lunch. Amen. Amen. My dinner.
Pero ay leo mga kinefika ka pula ko nga sa yen mang. Yon kala masag. Oh, isko ko sa luma. Oh, sa luma lang ang tawag wala ni sa lain mo yung tawag mo Filistia. When the king of Israel saw and take his army and go to war, fight against two Philistines. Yeah, for mental. Or the Tayao Malefiafi, morning and evening, the big giant is named Goliath. Or like Kangaka Kelea Moya Koryata. And some poor Maya Maya Israel. And then he called Israel's army. Someone come! I want to fight someone. And all Israel's army, they hiding around. Life na lafi solo siya. Fefefe. Nga mala awa nga kumaya sa waila. Ang kilo ka. Know what they see? They see the size and the peak of that man. The big body of that man. Ang maayo ko, wow, kasipulya ko. Kumil mawalungal mamalo. Kuha mo lagi. Ang mala awa nga kilo kulo isa na elu ko liya ka. Lafi. They see Goliath and hiding around. Why? Because they see the big body of the elephant. Amen? That's why they're afraid. They're scared when they hear the voice of that giant. But listen, the same time the young little boy named David arrived. Kaya biya nga kau may makabit ka. Kalau masang ka pulo maletan. Ang asawa ka, kita farong ikaw yung makabit ka malikulo ko. The same time when David arrived and the Goliaths called and shout, "Someone come and fight to me!" And the young boy, his name David, he said, "Who's that?" Oi, there, Dawala. I familiar with a laugh, you know, I can do. But listen, this is a little boy, but he have a attitude of the life. Amen. Amen. Kino papa ko wala po ba ka balo kile. Oy, ngi finish kiale peli ko meinga ko wala amoy. I never siro ringa fas kala let me fefe ka. They see the big size, but young David, he not see the big size, but he see the price. Amen. David, he knows what the price from that man. Amen. Hallelujah. Kamay, chala le sini dia faya tali. Ekelo oi fa mai tu ku, fa mai tu posau. Successia la fasuti. E polu me ali. The king's hall said, if anyone kill that giant, they give it to him a award, 3 awards. Mereka orang ambil, orang ya, award. But if you kill the giant, they give it to you the high position. Evak ya, kurang bau, oleh kupun bobo, ai lawan dua lor, mentai kesukian, rezeki They praise you to the high position. Logo, if you kill this enemy, then you not pay tax. Amen. Ai fasio kiale le filiskia. Ele ko ngiang tax ko wai. So le sema wai. Dia kalau fengal wenga dia kale arme al pas. Ia sama koan be le tax ko dia. Mai oi la wo da be ngakai fasio kiale. Le eni. Fasio jekoli. E ku ye ku la ma walu wa suiro ku pale mia ave ai. Logo luo, ele ko ngi tax la ko ai. Logo ko, papalo kala. And number 3, the king said, anyone kill this child, you bring his daughter for your wife, to be your wife. Oi, gak fa logo pa umenga le wife. Ewan menga le super popular. Oleh orang kilo dia, aku wife, aku bapa beliau. Pergi oleh toto aleo beliau bapa aleo. Kak umaya apa? Is that right? Hey, give you the high position,
not paying tax, and also you married to his daughter. Oh, kay bila nga mang kuholo ka bika. Ole sa malaya mi ole leo. David got the attitude of life. Mang kuho ka ma ole ma ave ya sau lo fa pa ku sau pe fa ma ni la se pe no fa ngai. Ai ba bai. O ke leo ma mo ko ma. Ka la ku leo mai le sias. O piginga leo. Ka la ku fole urosa o piginga le urosa. Ah. Wa masangila ka male ka kalo ka bika ni a mi o me bang. Mala mi ole leo. Nga kawa ko me ha ko we bo wa ba la te pinga yo solo mala mi ole le o ma. Is that true? Yes. Is that right? Kilo pa ma loi. Ile mole anga fa le o. Ole bena la fina all of us and any Christian, I challenge you, you must have the lion attitude. Ye ya te oila mi ole leon ele fefe ele palai amene e ye le mi ole nale ale fole ale leon amen hallelujah. So ya la alo malkamaka dikale wai. He walked to the river and picked up only 5 little stones. I can kilo maile big elephant ko diakale me ke sawe ke o sudi ora tangata la yele hanga malaya ila mio pe ole leo ele ke ale mai polar sai polar ke le pa wal mele ma ho e kabi ol ba ko pingi lo yo ka lo e ma ka sia metala ta sia ma e ke sawe te au malau pelu malau tau o ame ma sai Macam, aku kira tu, swafus. Pakai kali lah, pengingat orang mak. Kalau orang mak kas, jadi mak, ulang sama memei, ia sesau, sesauan, wap pakai kuri for, orang elefant gini. Ele fica boleh saisul mang, boleh saisul tengah, boleh saisul fafitau. Bawal boleh kau gila urut mak. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Pamaya lima ma, I kasi lima fama. He picked up 5 little stones, but David used only 1 stone. Hallelujah. So the question, where's 4? Where are the 4 stones? Hallelujah. So you are the one watching TV. If you got big giants, if you face a big challenge of your life, David got 4 left. You can use one of those stones. If I am a poor ayat ko yang kami kafa, kung yelo o problem o last meal of a car to my you hallelujah. Amen. Bye bye lah. Ila biol le mga oile tu eta tu be o leo. Amen. Ele si vai lang off so sang ya tabi. Mai la kamanga. Pamayola to matai mu. And pay only matter leo, their eyes red, look like a lion's eye. Hallelujah. Why kamay o makabikat ko, nagpupulan ko, iyo mo to, tama lo fair, kabika lo, way ang kamaswaka. Ay famay lang tatsu pa o kamanga, mu makape o makoleo. Hallelujah. Pagawin kike kamanga kapay fefe kakawa ko leo nga. E falo ko lo sauli ay kan leo ka kilo. Muka e fefe ka. Kamala ka kike ka umaya markagar ko pula Amen. Ele peo asonge ya kilo ke ubaisis. Hallelujah. I matta tanata pe ora talatus pa ya. Ole ele chumaya mio leo. Hallelujah. Ele fefe. Ele peas. E fa penale wingo le au botato. Wa vai la ole tau tele ole bele mo mia e kala tuspai. Le si bebo le o kangi leo. E kangi ro ka mo leo ai fefe. Mam. Ia ko ka ko. Ta kangi ya lo. Bele fe pule ele mia fu livro do Gospel. Jeremiah 25 and verse 30. Wel fasamo. Ele o tele mai yoga mai nga.
Watu lei mai lo si foga ai lona fiu anga ko ia. E matua leo tele mai I lona fiu anga e alanga o ia mai o leo kele. E mo kwa leo kele. Koi alanga o ia. Amen. E leo la kikina I oka. E leo kele. Hallelujah. Paka ako ngai ka bai leo o. A viti us ka bai leo. A leva koi leo kele mai le tua. Koi mo kwa leo kele. E koi alanga fo. Amen. Pamele o se just for busfu. La to te muli muli atu ia Iova e tangi lava ia pei o se leona. Oh, hallelujah. Amen. Vai ele tu mai tangi pe se leo. Yo le leo ba ka. Ah, tangi ale leo mai a ko ko mang mo ke ko ta fe a. Su e rol me o la pe me su e rol me o la ka. Pe a tangi le leo. So can we have that kind of attitude? Let our enemy or let our problem to afraid when we aku berfakir oli so ya wan kele yo fakir ni lah ya le fili ya ko ya kele aku daieko ko ai the big giants that collide in every family. You know the one watching on TV, I think you got the big giants in your family. What's that child? Problem finance. Amen. Finance problem. Hallelujah. Mai phu bật có bao lẽ ya sau ha vi le tua la ko ya la ko bật có bao lẽ kita. La gol so fo ko pi bật le fa ko ko ni pi le. Ya kamu kelengai kumba ya kami umba kai umba toro tato ai Why if that big giant in your family, why you not using like God? Why tangi le tu pe le leo. Why when you got proper finance, this is proper finance. Amen. Fa fefe. Ela mo foi bako ai que se fa fe ka to. Se fa fe ka ko jaya ga la mo girma lo si mo te la ka ko ya bala ma mengi ko ke proper finance e so ile mai ma wa lu suka mo el tapiti ke le fa mai mo wai o ma lo si ke le bela me le ku mo go lo Ele ama o fole le mala bi o le leo então ela vai fazer mas peta huta tu fazer a fa ela não le tu peta tu o le leo who you are right amen e ma na o le tu o peta tu o leo lona lua what you have e ma na le tu ia peta tu mata tu me fai pe ya o me fai leo me tu What you do? Lalo lo me fai. Pe tato o tato e ye le winga male attitude le leo. Tato fo ye tato fai a pe me fai leo. Amen. Amen. Ele fefe e toa. Hallelujah. Amen. E toa o afa fitau ele fefe e toa pe leo. Family of God and also anyone watching this morning. Amen. We need an attitude of life. Kapuola pekolo. Mai ole leona ole tuainga o yuta. Masu ese na talatu si fai lo mai wa fiu so e le me sisi na ki mafea na tana fai lo. Ko ia o fo mai le leo. La tu se fai. Ko ia o fo le leo ba. Asia, ngai ole attitude le leo. Hallelujah. Ele pala ai, ele fefe, ele toi lalo. Na ola mai ele manu malo. Hallelujah. Amen. Lasa fa Samoa. Ele aso fe au le tu. E mo mia tatu hei o leon e manu malo ai. Ona le vinga ma le amio ko le ane tula le leona. Ele fefe se e ma na o manu malo. Ele ma na o fai ina ma le tu. Amen.
my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For the first time, what dreams are made of, I'm sailing on the sea of love. Sailing on the sea of love. Sailing on the sea of love. I'm free, free, free as a dove. I'm sailing on the sea of love. It's a miracle that Jesus placed in me. The love that we share, I never thought it could be. For as much as I found, what dreams are made of, I'm sailing on the sea of love. My friends, I'm gonna tell you I'm sailing on the sea of love. Sailing on the sea of love. I'm free, free, free as a dove. Now I'm sailing on the sea of love. Siva. Ya etu lata, lata, lata mai. Ya ave au, if I more, ave